minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, billah Allah bahawa ulun bersumpah untuk pejabut lagi kan beri amanah oleh Wali, oleh negara Acheh Darussalam ke ulun tuan supaya mensifat syidik, beradil, jujur, amanah, jid terpercaya, fatwanah, arif, bijaksana dan cerdas, dan ulun beri harta ulun, nyawa ulun ke perjuangan sucinya serta tanggungjawab ke bangsa Aceh watemat kuasa. Ulun yang bersumpah Dr. Haji Yusra Habib bin Abdul Gani SH, Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam, Tanah Modela 17 Rabiul Akhir 1442 Hijrah, bertepatan dengan Desember 2020 Masehi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih Siat